Hadian bagi paiba gila ut halor ke jingslam ban sna pendap ya ke serok gila menjur bat gila sengohon hadian bau MLA ki assistant engineer ke tenat PWD ki bapet jaga PMGSY buat kontraktor gila la ban persailang ha ke bai day bagi jingsnai ke serok ke bawan na MRL arpesan sitjong sha ringsau ha ke jingjingai ke ba lai kilometer. Hagani gisi lawan main lang do amali kathanya ba Havingstone Kharpran ubalawan mansakilang ia ke jingpen syai untuk orang ba shnong bat ba Edmund William Ngap Secretary Shnong ba James Nongkendri ba Kentu Perbot Assistant Engineer PWD ba Lovingwell Kharpran ubari kontraktor ringkat kipaj ba Hu Assistant Engineer ba pensyai seki pajba ulayat hu ba ya ke proposal ada benai nadu snam arjar arpar arjar ploy kawan nadu Delhi badkan ke serok kawan house nam arjar arpsau arjar pesan ulayat hu ba ya ke Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY scheme laphawan pendap hapo shisnem Henry na Delhi kelapan kelano eger komsna no mau metal bar karong syaka cement treated base CTB kabdi ker kompentri da karong hakum kani kejuk ba mentah madhab an penkelaru wat ya ke estimate ulait ho baka dauru kadai namar bahab menteri tang riu benai namar kejuk pentot ke bor mariang wat andal lakut ke por slop lala wan pendap no ya ke serok bat layo ban pan jingbet na Delhi ban peteng san riu benai hadu bakut jong snam arjar penriu u MLA haba jingkrer ulait ho bahadin ke jingot jingman na kinong shishnong namar ke jing slam pentri ke serok hendai lahun hadim balayo ya ke jing pesai no engineer ba pentri ya ke serok ulang bakadau baslam ru kadai namar ke estimate ke bahab ban penkela namar ki bor bahalor na Delhi ki kwa banle daga CTB ke bawanra ya ke jingkhoj bar ke bam kta ya ke mai mariang kani ke serok ke balai kilometer syak snong ringsau kala yo ya ke scheme lingba ke PMGSY ha ke jinglut ke balong laispa laipusan point laispa nyopuni ulang ke bala khenlang ya ke construction cost ke bala poi syak ke laispa point rup samlang bat ya ke maintenance ke bala poi syak ke laipsau point nyopulai lak na ke bentang san snem Ini teh maklum yang market atau mau metal deh dia mau metal dia pan nilai lang nih Mapot sa kundo. nomor ka pun dia berka no mau saya kampas lah gitu ka tes Boleh pa na itiro tos. ini kan kami lihat NIT saya kalau CTB lihat NIT ini ada USB ya ka CTB gitu nih pakai next design po NIT seolah Mana? apa ini ada problem ada ngi pungkut yang tu sok hadu ang te kedan lai kilometer te hadin tu pat ngi pak proposal house name arjat arap hulai te dapat kene proposal kedai central scheme pi kedai state scheme kedai proposal ke yachido sidalhi te ngi lapha ge estimate ki lapha gi dur lapha yu tagarung no how haka pim sesuai 3 ke batch 2 ki batch 2 ma batch 1 ka pentri house name arjat arap hulai kene ke jong pi garung house name arjat arsa urusan te ki yakatan dar ki lakhot ho benai December arjar afusau te kebo kadar la yo no I ba Lovingwell Kharpran house name machines name arjar afusau arjar afusan March tenang tu pan nak skinal yang skim ki ai por ngi bat pedap system ya gene ga project jong ti nungkong ba hakapor bangi propose gene ngi ai kan petai pikir dari yang engineering mah nagal yang engineer ki ngi propose ki estimate da umau metal bat karong mau metal bat karong besit trai hi chene sha jaka jongi tang nadal hi ki change no ye gato ki ai sha kata ki yang CTB kadai ga rukom petre bakle lang simen ha tengi pan ngi hap change no estimate hap har kata ste handai bat chobin change sung ila ong hila batai sha yo tu Briun Delhi ba kejenjar pentresen ni nomor ngimla perkang kali. Dapat mengibat yang ba ke sentral kalau kuah pelat ban change ki teknologi kuah pen train odi tamai kan. Kim kuah kene ban train beri nomor ba ki yang ba kalong
kalong kata yang meriang namar kini ki basiang rong da thang deng thang UM ki abdi deng ki nadalhi kim sha shu ki kwa ban long eco friendly long ban nai od deng nai thang deng yi kinong tray ro kan long safe namar ba kini psi i ba thang rong em kamlong safe ta nadalhi kim kwa ke ban tray kam gitu ki teknologi ta ki phale ingi da kata CTB gong cement treated base ma hajong jong kata dan sakarong karong ro bamdai basyat hang ne da basyat na plan kim sha chu itu basyat cha sene cha surok si yuda kiti basyat kharai da ngi ngadiang office ngila sha itu i officer bawan Delhi dong ba jenjar ban le siman namar ka surok la dan lupa ki kalis nasional iu ma tami ro yang ba persang namar ka dai jing menta jing bhai ka ya borok ai ma tan plus yang ba Delhi ro ya knyum la dang le da to kejo he ngi change no ngi change ki khotan dab no kata dapat anda atre ngilap ba ngimla bang thang kali nama dong gini ki khamtam gini kali bakit kuari nang nemo hadu mentaro dangdan stay dapat naliang CE ila aingi ka green signal ba lain train do metal mo tu mau mental asdang mental kendiat te naliang jumpa lung ro ila persang ban pendak bana match tang ba ngila par extension nambar ba HP na Delhi ki i4 ngi system dapat kim sotu ba sine ngi atre tang ju banai nambar postap jenjar ban tre rong tre mlar ban sio te bon sine ke scheme ki no scheme ba ki ai ngi system na dapat bon sine ngi par extension ni nambar ba kamariang ka pentut ne ga utama jenjar hiban pendak mo system ya persang ni tementang ngila par extension no hadu disembar arjak aku ndriu tapi mentah cingsak kumbong ni yu badai bandep how much mah dapat kening ayo gini skim baru ki ahdo umme arjak kunju long next month mah man ahdo umme tambang nali yang jog office pan ngelapan hado disembar ajar apun real extension dari mentasyo ta ke nali yang CE kala I green signal ini bangin stang do metal ngadu da 0 hado 1.8 hado ang tehalan stang do ki metal tu mau metal basa kita bisa trehi rong berkerong terdapat yang ni batam 1.2 kilometer aspa inlet daun dekat simen mana Delhi kim syak full tidak benda apa le gitu teknologi bala le original estimate ini 1.2 do ang teh do bekut kedai simen simen rom dai full simen ndai kung ni gesrok jok ni simen kata ka CTB dai ka simen bakle lang la milai lang bat umau milai lang bakdo entah kalau tangkata rom dai ba masnet tray long banyak kelirit kilong dapat kini keli pick up kit load you ta ka kham UP nama kalak bangam kendian taken dai ba ladang imle metal ro kamar ngi sedel hi ngap I progress bet mampor ngap ni ba la dap siang metal ban I progress nabat ye kadong lada ka thut na bedeng tengim la le te zaki ailat ka bedeng kum ong IP da ailat bedeng tang hadu Jun te Jun last week dah ailat ke bedeng dah dapat Jun sam slam tang ba kata kan sing bedeng not ong mo tang ba lada isyang yo mamatal da gumni ro ngi progress Delhi kala ribet bala ayo namar ye bam tah do me ki ay ngi tang extension ba pan ngi pan Desember hado me ngi kwa ban perle yo matal fi nadu madam sedang nadu matal kan ni bat ta CTB ngi kwa ban pedem no jadi kadang kadai ang ba dai siliyor kan kho biang le mu hap ban siang ro hap prepare biang doktor Ka si kalong bet tang ka wi ka daw ka dai na mata ka ni ka surok. Namari ma song na pos ka por yong ba kasuki. Kan dai mata nglayo chipan shine na I engineer na trebro kila suthu ba kila ya yo sing tip sipun je ka inga ba jat kan ka surok. Yo kadang ni kong ro ila phone nga yong ba ka chingti kan surok kana kata ida ying te hapon kam kan ro ting terpat ini ki engineer banyak pek banyak pentisna kan ro ma tang ba ni kong nam song po ki ma kan ki por bangala long kom no mi kfat chung phi ngala chang hi ban de ko ki stok ko pat ka ban pet ki ching ba ching met chung ki constituency but haro kan ka srok per sauru ngala chimkhia ban ni kan du ya chimchinia system of fly table election
pada engineer nongkong le tang nam ta artili jadi ni ka moyong sung ba ka sa pundeng nanti baglaton ini ka mo ka list Waktu yang dikendur deputy chief minister di Bapuston, panikan jepang ni PMC Soy Road, but habang ali aka sing ali ko sing kendur yung chief engineer, at ko po mano balong apply di sendang. Yo nga katan sa kaway ro kasurok hindi tang ni atli dan sa kadaksaw yung patay nga. Pagkamtan ng i balong kapala at balik ni ka misyo mo sanction hato bantaro. Yung i balong kapala na dito hiso pa banikan. Ikipor pa siya lor klang ba Esok lang kamno. Te iba kantu ruban kapor nga sikot mo bagantu. Banay dalhi sa papan kloy. Masangsan sudok. But hasnam ladap bagantu la phone nga ila o la sanction. Nga sukuban sibu ni chiket kia juga ni engineer jeng PMC soy. Daga pos kapor. Kita trish tom sha. Patrokam ni jang lot jong ki pai nang kandong. Dito nang ni ri balong di kontraktor bapait jeng ni ka surok. But start sibu ni yor kontraktor naga kasirong ka tajongi hi skam bagani ka surok ka sa ulang kumata asta sai mo pat na kadau chong ka long ba kantu thai skap hamna ba i bantai ba kantu ba kadau ba ka stem khnet ka long ba hapak like estimate mo ketika plan estimate namar ba kumulong mata hi ka sokar dia ka kwa ba ka mariang ka long ba khoi pe mata ka sokar ka pesur ringi bentang di dieng noranga bala penyo ini ke LPG cylinder gas but hawar hanu kendong di nak tahu ban set i ka rong da ka dieng ne dorga ka kata sisa ke kamajan muncul ka bit ka kia jong ki dong trai mentalang i ba kini ki beri chungi ya set rong ka tedam bayong ba ka rung sapo sekitar pergi be pang kata jenek sokal ka badai Bekamta pengkala nak ni plan estimate nak balik mensyuar ke rong ba mentang ada ka CCTV kebong ba iba kentu pikla sutu ba trai bat kani ru mde bne kerki mentang yo wak datang pada Disember belum pendap nam mentang andai tengkam ban long biasa mentang ladan hakati jeng pi sanction adon apa saban tri ke kam bat ngi up kita ka por babiang ring tri kerki ni CMD ba ka stroke kam long ba scam kadang cingdu ru kontraktor. Kumta data ka ailat kamariang nesi hapo primi alam pendap dari data kam ilong kamariang ndi ban des ndi ban sune kerki ndi laban abna hatu banai lag no Oktober. Namar kani kam tadi ke ba bun tang kilometer mau kita ru katsan tadi kita ke kalbat ke Trimuri bat ka among kalong nai cross of sau lak betul wajar. Lada dengan kerki kemud sok kamlong bat kam scam di kontraktor hap repair manus dem kata hika yang jumpi kiro sino de 16 pat nga appeal ya kini ki lo sistong jeng urang saw benlong ki besha bat ki beter kat bat kini ka begini engineer jeng PMC soy tingam na tempat dapat point sugu ya irma sirong bat ka irang sirong ki bala serbi bat ka department lalu ki pol meswa ban longkam ini surok bat ni sutrat sibun balayo sanction hak porjung bat mentag la long bat ni par sungu sukan dia lang ba chungka Ministry of Road Road and Transport ka bala sanction ni ka surok bakum churu ka Privity Department just kam karya ka bala ter karakat ban pelongkam si surok ya baru pertama hak long ini ka surok